Dok se nacija kreće, Ford Mustang galopira ka moru. Cela zemlja žudi za brzinom. Pedesetih godina ovog veka Sjedinjene Američke Države doživljavaju izuzetan prosperitet. Njihova ekonomija značajno napreduje. Mnogim porodicama ostvaruje se velika želja da žive u velegradu. Svuda se grade velika predgrađa. Većina porodica ima bar jedan automobil, a one koje imaju dva više nisu retkost. Da bi bile zadovoljene tolike potrebe, mora se mnogo proizvoditi. Novi predsjednik Forda, Henry Ford, bio je zadovoljan zbog toga. U periodu od 1941. do 1945. nije bilo dovoljno automobila. Zato smo sada mogli da proizvedemo sve što želimo. Sve se moglo prodati. Posle rata je kratko vreme vladala kriza i vrlo dugo nismo imali inženjere koji bi dizajnirali nove modele. Jedan novi predsjednik koji se zvao Robert McNamara je došao sa timom mladih kadrova i oni su krenuli u obnovu. Ono što su želeli bila su praktična, pristupačna kola. Njihov odgovor na te želje bio je Soko. On je predstavao ono što su ljudi želeli, američki odgovor na Volkswagen. Ali 60. godina sve se menja. Pre svega pojavljuje se sve veći uticaj mladih. Mladi traže zabavu. McNamara ih je pratio. Imali smo automobile koji su bili vrlo racionalni. Pre svega to je bio Apache. Pratili smo sve što se dešavalo među mladima, svaki njihov pokret. Fordov izvršni menadžer Cocker pokušavao je da ubedi McNamaru da ljudi žele ne samo da se kreću, već da žele da budu viđeni kako se kreću. Ubrzo McNamara je otišao. Kao jedan od malih broja demokrata u velikom poslusu, Kennedy ga je primetio i doveo da bude njegov ministar odbrane. Sada je Cocker postao najmoćniji čovek u kompaniji. On je počeo da menja stvari. Njegov prvi korak bio je da promeni model Soko i da ga nazove Vrana. On je bio namenjen za tržište mladih. U isto vreme Ford je učestvovao i na trkama. Pobedio je na Sebringu, Indianapolisu i Le Mansu. Publicitet je bio sve veći. 1961. Don Fry je došao u kompaniju i osnovao veliki tim inženjera. Oni su radili na automobilima za mlade. Ono što su želeli da urade bila su uzbudljiva kola, drugačija. Trebalo je da budu jeftina i sportski model. Sportski automobil značilo je da treba da bude rival Chevrolet Corvettu. Na tržištu nije bilo mesta za dva dvoseda.
Cocker i Fry okrenuli su se tržištu mladih. Ovo je bio pravi model za to. Grupa je počela sa razmatranjem nekoliko ideja. Jedan koji im se svideo nazvan je Allegro. On se razvio u 13 različitih verzija. Do leta 1962. mislili su da je sjajan. Dok su doterivali svoje ideje, Cocker je dobio novu. Za samo nekoliko mjeseci razvijene su nove skice i model je nazvan Mustang 1. Bio je motor srednje snage sa 2 sedišta i sportski model. Imao je čak i neke egzotične osobine, pokretljive pedale i volan. Učestvovao je oktobra 1962. na Grand Prix Sjedinjenih Država. Izazvao je pravu senzaciju jer je dostigao brzinu od 120 milja na sat. Časopisi specijalizovani za automobile dali su mu ime Mustang. Ali on je bio dizajniran da izazove interes i za takmičenja, ne za proizvodnju. Tržište je bilo vrlo malo i za nove porodice izgrađeni su četvorosedi po dvostrukoj ceni. Ali proizvodnja se razvijala sa ovom idejom. Pojavila se u isto vreme još jedna ideja. Nazvan je Ford Mustang 2. Svi časopisi su pisali o njemu. Međutim,
publicitet je vrlo brzo počeo da raste. Večeri pre promocije počela je lutrija na sve 3 televizijske stanice u Sjedinjenim državama. Gde god su se Amerikanci okrenuli, videli su Ford Mustang. Sljedećeg dana 2600 novina pisalo je o njemu. Pojavio se 17. aprila 1962. na svetskom sajmu u Njujorku. Tamo je postigao trenutni uspeh. Izložbe širom SAD izazvale su divljenje. Jedan prodavac u Čikagu morao je da zaključa svoja vrata da ga kupci ne bi slomili. Jedan čovjek u Teksasu kojega je kupio na aukciji spavao je u njemu da ga ne bi ukrali preko noći. Restorani su pozivali ljude da probaju njihovu hranu, nazvanu po njemu. To uzbuđenje koje se pojavilo uglavnom je izazvala Fordova briljantna kampanja koja je prethodila prodaji. Mustang je također oduševio decu i napravljene su najomiljenije igračke godine 1964. Svaki đak je maštao o njemu. Još dok sam bio u osnovnoj školi, to mi se dešavalo. Čuo sam sve moguće reklame o njemu, ali ga još nisam video. Sedeo sam kraj prozora i maštao sam o njemu. Sedeo sam tamo i imao dnevna sanjarenja o njemu. Jedan od mojih profesora mi je jednom prišao i pitao šta ti to radiš svo vreme. Sećam se da sam samo odgovorio, zar ova kola ne izgledaju sjajno. Prvog dana bilo je neverovatno mnogo ponuda. 22.000 poručbina je primljeno u čitavoj zemlji. Oborio je sve moguće rekorde. Prodavalo se 1000 automobila dnevno čitava 4 meseca. Tokom samo prve godine prodalo se 418.000. Ono što je iznenadilo ljude u Ford kompaniji je da su ga kupovale mnogo. Mustang je prve godine doneo $1 milion. Jedini problem sa njim bila je dostupnost. 3 Kokerova plana nisu bila dovoljna.
svako ko ih je imao, baš svako ko ih je ikad kupio, znao je da nema nikakve cene kojim se on može platiti. Ljudi su svakodnevno zvali i tražili da im proizvodimo sve više. Nešto što je bilo jedinstveno je to da nisu postojala dva ista modela. Razvijene su razne varijante, jedna sa čvrstim krovom, jedna koja je bila izuzetno brza i jedan kabriolet model. Imali su 4 različita modela i 3 sistema transmisije. Imali su 2 setišta. Imali su i 3 različita dizajna točkova. Sve ovo mogli su dobiti u proseku za oko $1000. Cocker je uživao u svojoj pobjedi nad McNamarinim principom. Ali ipak nisu svi ljudi bili oduševljeni njime. Ja nisam ušao u tu magiju koju je Mustang izazvao. On je bio izuzetno uspešan, pre svega zbog promocije. Nije bilo nikakvih pitanja o uspehu promocije tog automobila. Po mojoj proceni, on ipak nije bio dovoljno fleksibilan. Nije bio dovoljno dobar automobil kao što je mogao biti, ali to nije činilo nikakvu razliku. Kritičari su imali malo uticaja na Mustanga. Kako je automobil postajao legenda, tako i Cockerova slava rasla. Ali ubrzo u industriji ljudi su shvatili da je to greška. Cocker je ubrzo prešao preko linije i počeo da krade slavu svom gazdi. To je moglo da dovede do problema. I tako se i desilo. Naravno, centralni igrač ovdje bio Henry Ford II. On je želeo da Ford kompanija bude njegova monarhija. Na mnogo načina ona je i bila monarhija. Mislim da je u početku Cocker bio vrlo zadovoljan svojim nameštenjem u Ford kompaniji. Ali ubrzo njih dvojica su se razišli. Njegovi odnosi sa Fordom počeli su da se menjaju. Ford je počeo da pravi neke cinične primedbe na njegov račun na nekim prijemima. Upreko svemu tome, Mustang je imao odličnu prodaju. Cocker je i dalje bio važan za Ford kompaniju. Tokom tog vremena on je sreo Carrolla Shelbya. Njegov prirodni šarm i sve ono što je posjedovao činili su veliki utjecaj na ljude. Postao je vrlo brzo ljubitelj novinara. Krajem 1950-ih pobedio je u Le Mansu. Ali njegovi teški utjecali su na to da on raskine sa tim. Shelby je osnovao školu za vožnju u Kanadi. Hteo je da proizvede i najbrži automobil. Ipak nije imao novca. Uz pomoć Henrya Forda, on je doveo do modela Cobra. Cocker mu je dao savjet da promeni Mustanga i pretvori njega u najbrži automobil. Shelby je pristao na to. Taj je bio nazvan GT350. Svi drugi zvali su ga Shelby Mustang.
Od samog početka proizvođen je jedan model za trke i jedan običan. Bio je to automobil sa mnogo opcija, kao i svi drugi Mustang modeli. Vrlo brzo on je postao prvak nacionalnog prvenstva. Ljudi su čak iznajmljivali ovaj model i vraćali svoje. Ford je dobio mnogo zbog ovoga jer je publicitet rastao, a prodaje modela 350 porasle su sa 500 na 2000 modela dnevno. Ljudi su htjeli da se voze brzo. 1966. bila je odlična godina za Forda. U martu, godinu i po dana nakon početka, već je bilo prodato 1.000.000 modela. Chevroletu je trebalo 40 godina za tako nešto. Ali sada je bilo jasno da će ga druge kompanije izazivati. Sljedeće godine Pontiac Firebird i Chevrolet Camaro bili su izazov za njega. Ovi automobili su bili skuplji, ali su imali bolji motor od njega. Ford je odgovorio time što je uveo novi i veći motor. Ali ova utrka vodila je ka sve većoj udobnosti i komforu koje su automobili nudili. $1968. 1968. bila je godina sjajne prodaje Mustanga, dok su njegovi protivnici propadali. In her 68 Mustang Fastback, the PhD was pure TNT. Mustang 68 with great options like Ford blamed the decline on competition from other Svi ostali su odustali od takmičenja sa Fordom. Čak i American Motors kompanija pravila Mustange. I drugi Fordovi modeli su postajali moćniji. Henry Ford je znao da treba da ima i druge modele osim Mustanga. Mustang više nije bio jedinstven. Aprila 1968. Mustang je dobio još moćniji motor. Shelby Mustang je također dobio inovacije. Dobio je GT500 model, a ne GT350. GT500 bilo je 2 puta prodavaniji od GT350. Ali glavni događaj 1968. nisu promjene na Mustangu, već nešto što je šokiralo Cockera. Henry Ford je doveo čoveka iz General Motorsa da bude predsjednik kompanije. Cocker je bio očajan. On je želeo to mesto. Zašto je Ford to uradio? To se još uvek ne zna. Govorilo se da mu je Detroit dosadio. Želeo je da se priključi Johnsonovoj administraciji. Nije hteo da ostavi sve Cockeru. Tenzija između Cockera i Forda
dovele Knutsona u vrlo težak položaj. Kada je Ford doveo Knutsona u kompaniju, bilo je to kao da ga je stavio između dve vatre. Knutson je bio između Henrya Forda i Cockera. Bio je to užas za njega i za sve one koji su došli sa njim iz General Motorsa. Jedan od onih koji su došli sa njim bio je Larry Shimoda. On je napravio Corvettu i neke druge modele za General Motors. Kada je došao, bilo je prekasno da promeni model za 69. On je želeo da Mustang bude brži i veći. Kada sam stigao, Mustang 69 je bio završen. Moj posao bio je da ga dovedem do toga da bude bolji od C28. They needed a Trans Am car to compete against the C28 Camaro. Njegov odgovor bio je jedan čisto seksualniji auto, koji su razvili sa 4 različita modela. Neki tvrde da je ovo najlepši Mustang. Sigurno je bio najbrži. Bio je izazov i za Camaro i za Trans Am modele. Dobio je Cobrin jet motor. Baš kada je Shelbyev 302 počeo da pobeđuje, on je šokirao svet. 1969. u oktobru Shelby se povukao. Imao je problema sa srcem i to ga je primoralo da se povuče iz posla. Mustangsi su išli dobro i Henry Ford je nastavio sa proizvodnjom. Bilo je teško preneti trkačke uspehe u prodaju. Prodaja je i dalje opadala. Nije bilo dovoljno ljudi koji su želeli veće modele. Ljudi su želeli onaj u koji su se zaljubili. Na kraju 1969. Henry Ford otpustio i Knutsona. Kao razlog naveo je samo nije uspelo. Sve što sam o tome saznao dešavalo se tokom jednog vikenda. Rekli su mi da će gospodin Ford sljedećeg dana razgovarati sa mnom. Došao sam u 10 sati. On je obično na posao dolazio oko 10. Došao je u moju kancelariju. Pitao sam ga da li biste bili tako ljubazni da mi kažete šta sam uradio, u čemu je greška. Zašto više ne želite moje usluge? Jedini odgovor koji mi je dao i koji je davao bilo kome drugom bio je nije uspelo. Šta je to značilo, ne znam. Odbio je da kaže bilo šta o tome. Kasnije, Ford je rekao da je smatrao da je Knutson stvarao špijunsku mrežu u kompaniji. Također i da je izolovao druge rukovodioce. Za samo godinu dana, Cockerov san se ostvario. On je konačno bio predsjednik Ford kompanije. Prodaja je nastavila da pada tokom 70-ih. Bez obzira na to, modeli su bili sa sjajnim performansama. Ipak, nedostatak benzina i neke vladine uredbe nagnale su ljude da tragaju za manjim automobilima. Ipak, ljudi u kompaniji Ford bili su sigurni da će se narod vratiti većim modelima kakav je Mustang postao.
Što su kola postajale većim, sve veći broj ljudi je gubio interes, čak i stilisti. There was a 69 model and a 70 model, which I had. Promenili smo model za 69. u onaj za 70. Ja sam uradio najveći deo posla. Oni su nastavili da ugrađuju S23 model i nisu se obazirali ni na kakve primedbe. That was kind of a Knudsen, Gail Halderman car. To je bio automobil kakvim ga je zamišljao Knudsen, ali to vreme je bilo prošlo. Čak i na trkalištima njihovi uspesi su padali. Ford je ignorisao neke stvari i na kraju prestao da se takmiči. Veliki automobili gubili su od malih evropskih modela, kakav je bio Porsche. Mustang je gubio i na stazama i na ulicama. Ford je pravio velike i jake modele, a javnost je tražila male. Prodaja je nastavila da pada, osim za jedan model. Dešavalo se da pada i za 100%. Henry Ford je 1973. objavio da je to poslednja godina za ovaj model. Ljudi su ga razgrabili. Smatralo se da je to bio poslednji Fordov dobar model te decenije. Tek posle 9 godina došao je novi Mustang. Mada je bilo mnogo promena, osnova je bila ista. Automobil je još uvek bio jeftin i imao je veliki broj opcija. Šta je onda bilo loše u njemu? Jedan od direktora Fordove kompanije je pogodio. Rekao je, ovaj automobil je počeo kao auto za sekretarice, a sada je postao raskošan. Uspeh Mavericka pokazao im je put. Novi, manji Mustang pojavio se 1973. u jesen. Ovaj model imao je manje varijanti. Časopis Motor Trend proglasio ga je za automobil godine od 1974. Tokom 5 godina proizvodnje došlo je samo do malih promena. Na tržištu i dalje je gubio od automobila koji su trošili manje benzina. Nikako nismo mogli da pogodimo šta će se desiti. On je gubio svoje mesto na tržištu zbog nekih promena. Možda su loše vodili kompaniju, ne znam u čemu je problem. Floyd je hteo da popravi prodaju 1978. King Cobra modelom. Novi elementi trebalo je da ostavljaju drugačiji utisak. Ali prodaja je bila samo malo bolja. Magija Mustanga je nestala. Jula 1978. Cocker je otpušten. Henry Ford rekao je da ga nikad nije voleo. U svoju odbranu, Cocker je rekao da je te godine doneo mnogo novca kompaniji.
Ali Henry Ford ga nije otpustio zbog novca, već zato što je smatrao da je Cocker previše usmeren na samog sebe. Zamenio ga je Phil Caldwell. Pad ekonomije i naftna kriza smanjivali su prodaju i dalje. Ford se nadao da će ga stilske promjene vratiti. Pod Caldwellovom upravom izveden je sljedeći Mustang model. Dizajner je želeo što bolje aerodinamične osobine. Na kraju može se slobodno reći da je ovo bio najuglađeniji Fordov model. Model 79 obnovio je starog ponija koga su svi voleli. Prodali su 370.000 modela i to je bilo veliko unapređenje, gotovo 100%. Časopis Car and Driver proglasio ga je za najbolji američki auto. Pobedio je također i u Indianapolisu i vrlo brzo je prodato 11.000 modela. – 1980. slavio je svoj 15. rođendan. Novi model imao je dugu listu opcija. Ford je oživeo i trkačke modele. Oni su dobili turbomotor. Dobili su i bivše Porscheove vozače. Ovaj novi interes doveo je do modela iz 1982. koji je imao motor od 5 litara. Ali Mustang je postao žrtva svog vremena. Prodaja je počela da pada. Prodato je samo 130.000 modela. A svi novi modeli prošli su isto. Ford se nadao da će convertible model popraviti prodaju, ali do tega nije došlo. Ostatak 80. godina Mustang je propadao. Strani automobili su se pojavljivali na tržištu, a američka ekonomija je sve više slabila. Ford kompaniji je vrlo slabo išlo i hiljade radnika su bivale otpuštene. Mustang je i dalje bio kičma borbe za opstanak. Ali u ovoj dekadi bili su planovi za kraj Mustanga. Onda su počela da stižu pisma. Bilo je to nešto najnevjerojatnije što sam ikad video. Ne mogu da se setim koliko smo pisama dobili, ali otprilike 100.000. Svako pismo je bilo potpuno isto. Niko nije govorio ništa ljubazno, nisu govorili vi ste neki genijalci za tržište. Svi su govorili ovo je najlepši automobil koji sam vidio u životu, kako možete da prekinete proizvodnju. How can you do this? How can any company be that stupid? And they really got that, and they question your ancestry and several other things. But it was just amazing in all these communications about how people felt Mustang was unique and how it had to be a Mustang. It couldn't be something else. Ford je shvatio poruku. Novi model Mustanga trebalo je da se pojavi za njegov 30. rođendan. Ipak, bilo je malo vremena. Za tako nešto bilo je potrebno 5 do 6 godina, a već je bila 1989. Ford nije imao vremena za gubljenje. Stvorena je mala grupa inženjera i dizajnera koja je nazvana Team Mustang. Njihov zadatak bio je da spasu Mustanga.
Njegova sudbina bila je u njihovim rukama i to je za njih bio veliki zadatak. Želeo sam da ta grupa počne da radi avgusta 1980. ali tek su krajem septembra i početkom oktobra počeli da se sreću, a rad je počeo u novembru 80. Taj program je počeo tako što smo jednom imali nešto konkretno u rukama i onda je tim počeo da radi. 1990. Tim Mustang ostvario je prve planove. Ovaj inovativni program uključivo je radikalna odstupanja. Zbog grupne strukture, šefovi su nadgledali rad preko ramena. Najvažnija stvar bilo je vreme. Stigao je Mustang za 1990. Stilisti su bili oduševljeni. To je bila vrlo nezgodna situacija s ovim GT motorom. Ford je imao dilemu i nije znao kako da postupi. Nije znao šta će biti u budućnosti i kako da zadovolji one ljude koji žele čiste modele. Trebalo je sadržati ono što je bilo 1960-ih, a ući u 21. vek. Bio je to teška zadatak da taj model liči na stare modele, a da bude za 90. godine. Trebalo je da integriše modernu tehnologiju. Izvedena su 3 modela. Jedan je imao okrugle linije i bio mek. Bio je spreman za sve i brz. Nazvan je Atleta. Drugi je nazvan Rambo. Bio je divlji i moćan. Bio je spreman za borbu. Treći model podsjećao je na Arnolda Schwarzeneggera. Bio je robustan, ali kulturan. On je postao sljedeći Mustang. Pojavio se 4. oktobra 1993. Tim Mustang uspeo je da posao obavi u roku i da uštedi $2 miliona. Novi model Mustanga pojavio se na njegov 30. rođendan. Aprila 1994. Tačno 30 godina nakon što se pojavio prvi model, hiljade obožavalaca okupilo se u Charlotteu da mu odaju priznanje. I predsjednik je bio u svom modelu. Novi Mustang uspeva, a Don Frye nudi svoje utiske. Ako nastave ono što rade i ako nastave u istom trendu, imaće dobru budućnost. Nastavite samo sa tim. To je deo Amerike. To je simbol naše zemlje. Mustang manija je jedinstvena. Više od 6 miliona automobila je prodato od 1964. To je otprilike 5.500 dnevno, već 30 godina.
to survive recession. Mustang je nadživeo recesiju, poreze, vladine uredbe i mnoge predsjednike Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je jedva umakao, Mustang opet jaše slobodno.